SKTV News ꯄꯤꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯕꯦꯔꯤꯅꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯇꯔꯥꯇꯔꯦꯠ ꯁꯨꯕ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯔꯚꯤꯁꯦꯁ ꯗꯦꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯥꯐ ꯁꯦꯂꯦꯛꯁꯟ ꯀꯃꯤꯁꯟꯒꯤ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠ ꯂꯣꯟꯆ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯣꯅ ꯌꯥꯗꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯐꯥꯖꯤꯟꯗꯨꯅ ꯊꯝꯂꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯂꯥꯡꯒꯣꯜ ꯂꯥꯏ ꯃꯅꯥꯏꯗꯒꯤ ꯀꯟꯕ ꯉꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯍꯨꯝꯁꯦ ꯐꯥꯒꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯉꯥꯛꯀꯗꯕ ꯃꯤꯍꯨꯠꯁꯤꯡ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯉꯥꯛꯄ ꯉꯝꯗꯗꯅ ꯁꯁꯄꯦꯟꯗꯦꯗ ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯁꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ NPPITꯒꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ L. Jayanandana ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯎ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯇꯔꯥꯇꯔꯦꯠ ꯁꯨꯕ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯔꯚꯤꯁꯦꯁ ꯗꯦꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯥꯐ ꯁꯦꯂꯦꯛꯁꯟ ꯀꯃꯤꯁꯟ MSSCꯒꯤ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠ manipurssc.mn.gov.in ꯗ ꯂꯣꯟꯆ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯥꯟꯠ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯁꯤꯡ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯆꯦꯝꯕꯔꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯂꯣꯟꯆ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯥꯐ ꯁꯦꯂꯦꯛꯁꯟ ꯀꯃꯤꯁꯟꯒꯤ ꯆꯦꯌꯔꯄꯔꯁꯟ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ IAS T. Ranjit MSSCꯒꯤ Secretary Dr. Rangitavali Waikhom amadi Commission asigi atay official yauna website asibu semkhiba Q10 gi MD su saruk yakhi Chief Secretary PK Singh na website launched obugidamak commission bu thagat pafongdo pogaloinana website asigi mateng na candidate Singh na commission asina lowba exam amadi thabak lowbagi marik chupa e pau kaya laina fangma ngamlagani haina phongdokhi haina MSSC gi secretary na thokpa chirolamana hairi नुपी अहुप यावना मियोय मरी मणिपुर पुलिसना कनबा ngamkhre मियोय मरी अदु लोन यादब मोंगदा फाजिनदुना थबलंबदगी पुलिसना लांगो लाइमनाइदगी ngarang कनबा ngamkibani hairi हिरम असिगा मरी लेनना पुलिसना नुपी अहुम फागतबा ngamkhre फारब नुपी अहुम अदुदी थोंगजाव मयाय लेकाइदगी चही यांखै सुरबी थांगजम बसंती लेमा चंगांगैदगी वाइखोम गीता चही कुंठा तरुक अमसुंग चंगांगै उचेकोंदगी चही यांखै तरेत सुरबी कांगबम सुंदरी कवि हाइरी मियोय अहुम अदु नुपी चेनबगा मरी लेनना TH वसंती लेमना चिंदुना victim family da lupa lakh manga gi demand tawrambani makha tana police ki wahang paukhumda makoi ahumadu Armor of Manipur AMO gi thomini haiba khangba ngamki haina police ki pauna hairi Thobal district ki Khangabok AC ki manung chanelaiba arongthong makhongda lamgi wahaudagi yum dukan amadi nauna saba haurakpada ngairiba yumgi pillar sing miyam hauraktu na thugaibadagi irang thokre police na irang adu lakshin abo khonabada tear gas cell kaya kapkre pawasi na hai ngasi ayuki pung 8 makhairom tarakpada miyam hauraktu na Waikhom Somendro chehiyang khayumdoi apokpo lekhidraba W Chaubhan gi yum dukan amadi nauna saba haurakpa yumgi pillar sing miyam na thugaikibani hairi police na tear gas cell sing kaptuna irang adu laksin ki thodok thofam dagi pressna fangba paugi matungina arong turel torban gi khangabok rom thangba nakan gi lambi chatfam da sathoklaga yum sajilai haiduna miyam adu haurakibani hairi madumakpu imung manungi miyoi singna phongdorakpada lambi chatfam asigi matangda hana wari sanaduna yanakhiba amalei adu moinamak ngasi khanghaudana khangabok rom dagi miyamna laktuna yum thugairambani hairi Nakalamaromda Khangabok miyam na phongdorakpagi matungina lambi mapanda yum sabada miyam gi lambi thingzinduna sajilakpadagi madu tawdanaba miyam na hanjin lauthoknaba haizaduna lakpani miyam gi watabi dabadagi miyam puna horaktuna lambi chatfamda sajilakliba yum madu lauthokpagi firebadu lobani hairi thodok thokfamda DIG range 2 Jogesh Chandra Haubizam amadi SP Thobal Sivanand survey su laktuna phibamadu yengshinkhi Thokliba irang asida Churachandpur district tagi lanjenarakuna Vishnupur district ta leiriba internally displaced persons IDP singi khunda leitana ba amasung yaifa thaurang sing paikhanana ba warol sing yawba memorandum ama ngase governor Ajay Kumar Bhala amasung chief secretary Prasant Kumar Singh da
पिसिंदुना थबक पाइखटपिनबा तकसिनख्रे मेमोरेंडम पिसिलुरबा मतुंग पाउमीसिंगदा वा ngangladu चुराचानपुर मैतै एथनिक क्लास विक्टिम कमिटी की को कन्वेनर नब निंगथौजम नहाई बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट के फोगाकचौ इखाइदा मतम खरगी ओइना लेफम पीबा चुराचानपुरदा हनबा याद्रिबा फावबा चौराकना इमुंग लिसिंग अनीदा एकर सिनो दशमिक सिनो मरीगी पाक चाउबा लम अममम पीबा मदुगी खुदोंग चाबा लेत्रगना लनाइगी लमदा एकर मरीफु लांजेनरिबा इमुंग सिंह लेनबा पीबा हाइबा वाफम सिंह मेमोरेंडम द यावरी हाइखी हाइरिबा खोंगथांग सिंह असि आईडीपी सिंह ना इजत लेने हिंबगी अमसुंग तुंगलम चत्ता खुदा लेता नबगी यामना मरु ओइबनी हाइना नबना मखा ताखी अमरोमदा चुराचानपुरदगी लांजेनरखिबा मैतै सिंहगिदमक अखनबा थौसल थौरांगी मखादा लेंगा की थबक पिबिगदबनी मसिदा नतना खुनाई अमसुंग सेल थुंगी फिबम साफनबा स्टेट अमसुंग सेंटर की मकोक थोंगबा सिंहना पुनः थबक पाइखटपियु हाइखी चप मानबा मेमोरेंडम असी डीसी बिष्णुपुर अमसुंग कुंबी एससी एमएलए दसु पिशिनगनी हाइरी इरांग से मरी लेना अखोई चुचानपुर की मीसिंग रिलीफ कैंप निफु को हुंदोइदा ले अदन हुजिक से चाही अनि सुजलपसदा रिलीफ कैंप से लेबिसदा खुदोंग चादबा दुगी मतिक लेबा हाइतारे अदुदिगी गवर्नमेंट साबिरिबा प्रिफेक्टेड हाउस जु हुजिक कले नोक्सलाबनी ना कोई का से मी अम खतंग लेरगा लेनफम लेतबा अदुदिगी टॉयलेट सु पुनजनबा अदुगुंबा खुदोंग चादबा समयाम लेबिसिना अखोइना खतंग साफगदबा मफम अमा सिंबिनबा हाइना अखोइना सरकारदा कोइन अनि खतंग अखोइना थमजबने रिलीफ कैंप दा लेबसे सुभम नोफम थबा इंखांग लेतबा अंगांग नुबी नासलकपा मेडिकल की प्रोविजन जे सरकार की साइट की लेतबा हाइतारेनको सुमनदगी सीएमएसटी कार्ड गुंबा पीएमजी कार्ड गुंबा अदुम नतना एक्चुअल लेतबा हाइतारेनको अदगी डॉक्टर सु अदुम विजिटिंग तौरगसु अखोइदा मदुगी मेडिसिन की फैसिलिटी से लेतबा अदुदुना इसाना पुथोक चनबगी लंबी ओइबा हाइतारे दु लाइवलीहुड प्रोग्राम से लेतबनिना सिगु लाइवलीहुड प्रोग्राम से मा अथुंग मतम सिंबिरो हाइना अखोइना थमजबा अनि सुबुसिना अखोइना टेम्पररी हाउसेस से अखोइ फोगक्साउ इखाइ चुचानपुर गुसु नंगनाबा हयें इरान सिना शांति और हरब मतमदा अखोई इसागी इरमदमदुदा हंजनबा याबगी मोंगदा सुमतगी चंगबा यानबगी फैमिली अमममदा अखोई पॉइंट मरी मरी गुंबा सरकारना लमसे लेबिरगा अखोई युमसे परमानेंटली टेम्पररी हाउसेस हाइतारेने अदुमाइना सारगा थम्बो बितारगदी अखोइजे खितंग इंग चिंगना लेबा यागदबा हाइतारेने पॉलिटिकल पार्टी CSO नत्रगा मियाम की ओइबा अपुनब फिरेप अमदा पुनः लेपमिनबा ngамदबा पॉलिटिकल पार्टी CSO अमदी मियाम की मसा मसा की मोट अममम लेबना इरांग असिगी वारोशिन पुरकपदा मतम थिंथबनी हाइना RPI अथवा लेगी नेशनल सेक्रेटरी सोरिबा मणिपुर स्टेट यूनिट के प्रेसिडेंट महेश्वर थौनाउजम न फोंदोखरे मोरांगकंपु सोशल इकोनॉमी न सिलगा मोरांगकंपुदा लेबा पुरीबी पुराबा लाइबुंग कम्युनिटी हॉल दा ngarang pangthokkiba miyam tinba mifamda chief guest oina saruk yaduna wafam asi mahakna phongdokkibani mifam aduda maheshwar thaunaujamna makhata na hai manipur da hojik thokli bairang asi chahi ani fazilakadaba numit khanani da ngai silakle asukui na satharakli bairang asi da manipur miyam gi oiba amata oiba firep ama lowba ngamdaba asina irang asi tinthanaba machaka masu oidaba nate irang asi ge haurak form kanana thokhali amadi karamna loigani haiba wafamda manipur da leiriba miyam CSO amadi political party singi masa masa gi oiba mot lei apun ba firep ama lowraba matabda irang asi nganna loiramba yaraba irangni adubu masingam dabadagi center na sumiyam asi mot manade khangbadagi khudong chaba lowraga irang asi ngasi fawbo loishindana thambani haiki Manipur ko iba kang laipak ko wari kang ko matam de achung wari kang ko matam de party ki ideology du sai tham raga akoi sima tom da ya je ko akoi na mai tai na lan ho gi banate ko uki na lan ho bani ko moi na mai kharak pate ki hurap bani ko si moi na lali ko terrorism activities pe am moi na tor bani ko ai se ulap collective ideas ma ko khato matam da na ha na koi na wala solution na su ya akoi ni ke dore ye view ko political party mana da tu i matu ina memorandum mana da ko bisa le ko aduna अखोई जो है वो अब अल्टीमेटम डिसीजन ना पूरा कलेक्टिव पॉइंट हायर कांदा अखोई की दिखे तो रे वोट बैंक की हम ये है हाइंग हायर प्रगा ठीक ही कांगूस ना वोट खादर रखता तारा का दी अखोई पार्टी ने वोट लेपी रखता तारा का दी हाइंग कुमाई तो बनी अखोई पार्टी CM होइबो नंबर वन है अखोई पार्टी ने सरकार का नंबर वन है क्योंकि वकल से मैं आना ले मणिपुरी चनुरा लैसे मरुप मचा लेमा लिंखटखिबगी यांखै तरुक सुबा मपो कुमोन की थौरम ngasi konung lampak te leiba lamyan masanglen da pangthokre
थौरम अदुदा लमदम असिगे सकनाइरबी चोंगथाम कमला अमदी मचालेमगे प्रेसिडेंट वांखै मयूम अमुसना अमदी सीएसओ सिंगी मिहुत सिंगना सरुक याखी थौरम अदुगा मरी लेनना मचालेमगे प्रेसिडेंट वांखै मयूम अमुसना ना फोंदोरकपदा मणिपुरदा इहान हानबा नुपीगी लुप मचालेमना चैचत लिसिंग अमा चमापन हुमापनगी एप्रिल कुनमाथोइदा साफोंकी चैचत लिसिंग अमा चमापन सुपन मरी अमसुंग लिसिंग अमा चमापन कुंथ्रा मापनदा लमदम असदा थोखिबा नुपी लानगी इमा इबेल सिंगबु इकाई खुमनबु उतुना डिसेंबर 12 नुपीगी निमित हाइना मणिपुरगी मनुंग अमदि मपानदा थौरम पांगथोकपा हौरखी मालेमगी ओइना इंटरनेशनल वुमेन्स डे तौद्रिंगै चही अनि मांगजौनना मचालेमना नुपीगी निमित पांगथोकतुना लाखरे हाइखी महागना मखाताना हाई लिसिंग अमा चमापन हुफुतरानिथोइदा मचालेम स्कूल लिंकतुना तुंगी युम्बी ओइरकदबा महैरोय कया ताकपी तंबीदुना लाकली अमदी कुमजा लिसिंग अमा चमापन मणिपुर 13 लमदम असिगी नुपी ओइबिसिंगी सन्मितलोन फगत हनबा मचा चामा कौबा माइक्रो फाइनेंस स्कीम हौदोक्तुना थबक तौरकली हाइखी एप्रिल कुलहुमदोय खोंजोम डे असि पांगथोक नबगे थबक थौरम सिंगसु चैचत लिसिंग अमा चमापन हुफुतरादगी हौना मचालेमना पीपल्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन PWO गा पांगथोक मिनरखी मिपाइनिंगाई ओइना मिटोप मियानचासिंग लोना अमदि फोंगना अखोगी चिंगसांगसिंगदा चंगसिलकलिबा असि थेंगननबा अपुनबगी पांगल सागतसी अखोई पुनसिनसी हाइना लेबाक मियामदा पाउजेलकली 1939 अमदी 1904 दा थोखिबा कोगी नुपी की इहो अहान नुपी लान अमदी अनी सुब नुपी लान हाइना खंगनग्रिबा सिगी से गवर्नमेंट नसु हन येंगबिददना लेबसे 1972 दगी अखोगी मणिपुरी सनुरा लेसे मरुप मसा लेमसिना लखचरगा मतम अदुदा हिंगलिबा लानदुदा यावखिबा इमा इवेन मयाम अमा अखोइना मिया ममांगदा मोइबु इकाई खुमनबा उचबगी थौरम से मसा लेमना नुपी की नुमित हाइना मिंथोनजदुना 1972 दगी मसा लेमना पांगथोकवा हौजखी मालेंगी नुपी की नुमित से सिदगी अखोगी मसा लेमना पांगथोइबा नुपी की नुमित सिनाने सही अनि हाना एडवांस ओइना पांगथोए हाइबसिमसु मियामदा आई थमजगे बिजनेस डिजाइन एंड नॉलेज बेस्ड स्टार्टअप्स की मतंगदा निमित निनी चुपना पांगथोकदबा वर्कशॉप अमा ngasi मणिपुर यूनिवर्सिटी की कोर्ट हॉल दा रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल मणिपुर यूनिवर्सिटी मणिपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज अमदी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंस कोलकाता गा पुना खुसमनदुना हौदोखरे थौरम अदुगा मरी लेनना मणिपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर एन लोकेंद्र ना फोंदोरकपदा मणिपुर दा थिएटर गेम्स एंड स्पोर्ट्स कल्चर जगोय अमदी लिटरेसी रेट की मतंगदा इंडिया की स्टेट अतैगा सांगदमनबदा अवाटप करिसु लेते अदुबु स्टेट असिदा इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन की मतंगददी फिबम कया फब ओइद्री हाइना फोंदोखी महाकना मखा तारदुना ngasi पांगथोकलिबा वर्कशॉप असिना बिजनेस डिजाइन की मतंगदा अमदी हेना चौखटलकनबा यामना कुपना खनगनी हाइना फोंदोखी With the digital world, with the information technology, the world has become flat. Everyone now, whether we are in Imphal, Washington DC or Paris, we are at a level footing now. As long as we are committed to work harder, as long as we are committed to succeed in our life, as long as we have determined to excel, this is the opportunity now. This is the occasion. This is the moment. Because artificial intelligence, your digital technology, computer technology, whatever you have acquired so far, you must use now, grab this opportunity, interact with experts like, say, Professor Carr, interact with other successful entrepreneurs from the state, and try to excel. Now, for a long time, the Manipuri business people, they've been talking about condition of a landlocked state. Now we have got e-commerce. There's no need for trying to say, locate a good place for starting a business enterprise. You can start a business enterprise even on the hilltop or at the foothills or in the, say, remote villages or at your home, in your room. This is the time now. You have to find out the ways and the means. मणिपुर की ट्राइबल IAS ऑफिसर अनी यूनियन गवर्नमेंट की फाइनेंस मिनिस्ट्री दा सेक्रेटरी की थाकता अपॉइंट तौखरे मसिगा लोइनना मिनिस्ट्री असिदा अवांग नोंपोक स्टेट तगी अहानबो ओइना शेड्यूल ट्राइब तगी लाकपा मियोइना अवांगबो पोस्ट असि पाइबनी हाइरी फाइनेंस मिनिस्ट्री दा सेक्रेटरी की थाकता खनख्रबा मियोइ अनी अदुदी मणिपुर की कुकी जोमी मार्ग फुरुपता चनबा कुमजा लिसिंग अमा चमापन मणिपुर थोई बेच की IAS ऑफिसर बुमलुनमांग वोलनामबु एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी ओइना खनखिबगा लोइनना माउ नागा फुरुप की कुमजा लिसिंग अमा चमापन मणिपुर बेच की IAS ऑफिसर के मोसेस चलाइबुना मिनिस्ट्री असिगी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस की सेक्रेटरी ओइना थौपुरगनी हाइरी नाकल अमरोमदा मणिपुर की ऑफिसर राजेश अग्रवाल बुना कॉमर्स मिनिस्ट्री दा
ऑफिसर होइना स्पेशल ड्यूटी होइना अपॉइंट तौखरे मिनिस्ट्री असिगी हौजिक सेक्रेटरी होइरिबा सुनील वाटवालना लाक्लिबा सेप्टेम्बर 30 दा थबक्तगी पोथारबा मतुंग राजेश अग्रवालना महुत सिंदुना सेक्रेटरी की थौ पुरगनी हाइरे। Zonal Education Office JDO Zone 1 Imphal West District na White Angle ga kusamnaraga relief camp kayada leiriba mahitam liba angang singna larik laishu tambada changba machak mathum kaya ngasidagi hauraga yenthokpa hokre machak mathum sing adu thangmaiban gi thau ground relief camp lamboi khongnang khongge Manipur Trade and Expo Center da hangba relief camp maitai lango leima khulem lekai relief camp Kuyathong Tombisana High School relief camp Thangmaiban Thingelgi Khomdram Selungba Upper Primary School Relief Camp, Langol Game Village Zone 3 da Hangba Alternate Housing Complex Relief Camp, Lamsangi Taidenpong PPS, Phumlo Kairoi Primary School, Phayeng High School, Kurkulgi Sardar Patel High School, Mandop Nyumpham Relief Camp Sagol Tongbagi, Recent Higher Secondary School, Konthozamakha Khabam High School, New Kaithil Manbigi Wisdom Palace School Amadi, Sanjam Chirang Community Hall da Hangba Relief Camp Sing the Ladiba, Agang Lisingama Chahum Kuntrada, Yentong Naba Pandam Thamli Haina, JDO Zone 1 Suchita, Kumuk Chamna Fung directly. Ngasigi Thoramadu Lamphil the Laiba, Directorate of School Education Dagi, Additional Director of Education, Schools Valley, Visheshwar Kumuk Chamna, Lamthaduna Haudoki. Loan nothing crabble al whole of KCP PWG ki Kaderama, Manipur Police na Fagat Pagamle, Police Tagi Fangma Paugi Matungina, Imphal West District ki Haurebi Awang Lekai, Umananda, Sarungbam Chahi Kuntrataret, Haribal al whole of Asiki Kaderasi, Ngarang District Asiki Manung Chenba, Wangoigi, Wapum Abadagi, Fagat Kibani, Faraba Kader, Duki Matakta, Makataba Logi Tabak Pakat Pahukrai. Masagi Chahi Marifu Nipan Suraba Pope Francis ngasi ayuk laikidre leibak kaya gi luchingba singyaw na malem gi miyam na awawa fongdoknari Argentinian Pontiff Romgi Vice of Pope Francis asi ngasi ayuk pung 8 kuntra mga chatpa matamda Italy gi Rome da laikidabani Cardinal Kevin Farrell na lauthokibagi matungina Vatican na Telegram channel da share tawrakiba message amada St. Peter's Basilica gi balcony da Easter Sunday ga mari leinana laishon thoram pangthoktuna miyam gi mitmang da thoklamba matung Pope Francis ngasi ayuk masagi anabana maram oiduna laikhidabani mahak chronic lung disease na maram oiduna chahi asigi February dagi hospital da matam kuina laikana rakibani Manipur asi matau karamna kansigi haiba wafam khaktada mai onsin bagi matamni mikhalgi matamda mikhalgi khanasi miyamna penadraba khurai eshigi MLA into bahaiba gi firepti hongba lekte haina NPP gi IT and Frontal Organization gi General Secretary Laiton Jam Jayanandana phongdokre ngarang Komidok Youth Development Committee na sinduna pangthokpa First KMLY Trophy 5A side Men's Open Football Tournament one-day knockout match Haudopagi Thoramda, Wafam Asimahak na Fongdokibani, Kumido Karapati local the Pangtokiba football tournament Haudopagi Thoramaduda, Tabure Loina Sarukiakiba, Laiton Jam Jayanandana, Makatara Dunahai, Manipur Yapun Bagisaktam Nakadaba, Miam Gipunsi Tangdu Laitana, Lehengadaba, Mihut Singh, Asi, Ngasi Dileba Kakpangam Dadana, suspended animation the lady. Asigum mapibam da laigadaba oiragadi mihut oirubagi kadaba leiti haiki maramaduna hauzik laidi mapibam asida mikhal gi wakhal thadaba matam nate Manipur kanbana maruni haina phongdokhe Manipur je karamba phibam da leigi ga habise mayam ta hada ne nagi nase akoi chahi chupa akoi election tawraga election tawgidra election ko election akoi na tawga sasa je vote kom goina ubiba chapibasu masi khara lepiba phai tasena akoina politics ta ngasi tawjari bje Manipur kanaba yade haiba aigi padam ne madun aigi priority ne aina maya manakta lakchaba matamda bol de kidra haiba wangse hangbibagi mohta nakoina Manipur komaina kandoi haiba wangso ina hangbiu aina nang famda kokno na haijari Thauramadu Atoi Bamitung Lenoina Sarugyakiba, Ketrigao Eshigamale, Saik Nurul Hashanahai, Handak Pangto Kiba Kuntanipan Suba National Games, the overall team medal standing da, Taramatoi Suba Rank, the Hantakiba, Selam, the Masida Tokliba, Tangdulaita, the Mamara Masidani,
ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯏꯪ ꯆꯤꯛꯄ ꯄꯨꯟꯁꯤꯔꯣꯜꯗ ꯍꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯅꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯐꯨꯔꯨꯞꯀꯤ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯊꯝꯗꯕ ꯁꯤꯡꯆꯦꯞ ꯅꯥꯏꯗꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕ ꯉꯝꯂꯕ ꯃꯇꯝ ꯈꯛꯇꯗ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯪꯂꯥꯟ ꯃꯪꯐꯥꯎꯅꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯁꯤꯗ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯣꯛꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯕ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯀꯌꯥ ꯊꯣꯛꯄꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯒꯦꯝꯁꯀꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄꯔꯐꯣꯔꯃꯦꯟꯁ ꯍꯟꯊꯔꯛꯈꯤꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯗꯕ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯃꯗ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯐꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯣꯏꯔꯛꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯈꯪꯅꯔꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤ꯫ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯇꯟꯖꯥ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯔꯥꯏꯖ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯏꯪ ꯇꯞꯅ ꯂꯩꯕ ꯃꯄꯥꯡꯒꯟ ꯀꯟꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯄꯨ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯗ ꯌꯦꯡꯕ ꯉꯝꯕ ꯁꯤꯡꯖꯦꯞ ꯅꯥꯏꯕ ꯁꯥꯁꯟ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯁꯥꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯔꯥꯏꯖ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ प्रजा खुदिमक्की कांगलुप पुरुप खुदिमक्की इहुल खंगा राइज असिबु चौखटपगी मंगलोमदा चटपा ngambadumlaba सरकार अमखक लेरबा कांद राइज से एकोय खुदिमुना पामलेबा चौखटपा अदुमलबा राइज अदु ओयरकनी हायबसाइगे चपचाबा थाजजबा अमखकने हाउसिंग असि स्टेट असिदा ओइखिबा अयिंग असागी पाव अमुक पिजरी। ICAR Regional Central Lamphil Patagi Fangba report ki matungina ngasi state asida khwaidagi sabagi chang Celsius degree 19.3 aduga khwaidagi ingbagi chang na Celsius degree 19.9 oiki nushiti awbasing manulgi chang na ayukta chada marifu amasung numidang waramdana chada hufuni thoi oiki aduga nong chubagi chang na millimeter 0.9 oiki hausiga roibada maroiba pausing amuka na pizari। तरातरेत सुबह नेशनल सिविल सर्विसेज डे का मरी लेने ngasi मणिपुर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट लॉन्च तौरे। लोन यादव मोंग फाजन थमलंबा मियोय मरी पुलिस लांगो लाइमनाइदा की कन्बा ngamkre हिरम असिगा मरी लेने मियोय अहुम से फागतपा ngamkre। अमसुंग मणिपुर के सक्तम ngakadaba mihut sing asidi leibak ngakpa ngamdadana suspended animation de leiri haina NPPIT के जनरल सेक्रेटरी LJ Anadana फोंदोक्रे। मतंग असदा बुलेटिन सिलेशन जरे मणिपुर मियाम की पुंसीदा ख्वाइदगी हेना मरुओइबा स्टेट असिगी लेबाक असिगी अमदी मालेम की ओइबा ई पाउसिंग गिदमक SKTV न्यूज़ मिडियंग तादुना लेबियु पुमना मपु अमुका हना खुरुमजरी।